Jua-jua sinina turang kekalangan Tuhan, meriau kurta, ibu jubakan Tuhan kaki kita mulihi, iba secara pepalang busuk, sulit ibas kanal YouTube YKB berbahasa Karo. Guna menai renungan ta, mari sada kita, ibas toto, retoto kita. Tuhan di bata, Bapa kami si mulia. Musikap kami bas paksa enda Tuhan, guna dengkehken ras ngalauken katahandu, ema kata kegeluhan, kata situ tuhu, simreken keriahan, ketetapan ukur ras malam mati iman kami. Ema ngerana kaman kami Bapa, kesah musibadia, singa jari ras petangkas katahandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, gureh kami bertutur. Amin. Renungan ta, warienda alu judul, belinan asangken kerinana, repalasken Mazmur siwa puluh telu. Jana sejadi, penekanan, emekapen ayat 4, Nina kata di bata, Tuhan berkuasa di langit, belinan dia, asangkan lawit sir geruhku, gegahan asangkan galumbang lawit. Perpuluhan kekalangan Tuhan, air terjun Iguazu, lokasinya di bas perbatasan antara negara Brazil ras Argentina. Air terjun eda gedangna lid 2,7 km ilau Iguazu. Si menarikna, bas dinding sili di bas negara Brazil, lidi J ipahat tulisan nina, di bata rasa lalap belinan asangken kerina persoalan ta. Mazmur siwah puluh telu, si tulis tupung pemerintahan raja-raja, pemazmur sinulis kenca sedar maka di bata meraja ibabo kerina raja-raja. Uga galang belina pe galumbang ombak, entah pe dalam psikometer, Tuhan tetap kelbelinan asangkan kerinana. Kesaksian kini teken eda, turah arah pengalaman kini teken karena kehadiran Tuhan ibas berbagai perbeben singgo inanami pemazmur. Eda sirbahanca pemazmur mabapusuh ras geluhna ngala kempak Tuhan. Ema dibata sindau belinan asangkan kerina kinupa. Perpulungan kekalangan Tuhan. Payo sora redeso lau terjun luar biasa. Amin bagi labo kita nura lidi bas lau APK adi isaran kena kita terjun tak pendabu. Baci jadi, bagaimana kecibalta ibas paksa eda. Krisis perbelitan tapi ekonomi, kesehatan, bagi hubungan bas jabu, bagi simberat, rebahanca, bagi dabuh tempat kita, ku tengah-tengah laut terjun. Ibas kecibal si bagenda. Selaku galak sita. Likap di bata. Singasup nampati kita. Bagi si saksikan Paulus. Ibas Efesus 3:20 nina. Ujian man di bata. Singasup rebahan kaipe. Dau belinan asangkan ngasup kita minusa, tahpe mukulisa. Sebab ia Tuhan
sindau belinen, asangken kerina persoalanta. Amin. Mari sada kita ibas tutup. Bujur Bapa, bujur Tuhan. Malam ngelatih kami, cenah tetap kelukur kami Bapa. Sebab kami belinen, asangken kerinana, termasuk ke persoalan, kini serahan, keras perbedaan keluh kami. Bapa, kukam kami renal Tuhan. Yang maka mari dege Bapa sampati kami terus. Ngelohi bas katanya. Lalu bagi Bapa, tetap ukur kami dalani kerina kegeluhan kami. Ras arah kegeluhan kami pe. Tetap ipuji, imuliakan kami kam segedang-gedang kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, nurut kami betul. Amin. Bagaimana renungan ibas suarienda? Olah lupa si like, subscribe, ras bagikan teman-teman ta. Jua-jua ibadah si masuk-masuk kita kerina. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.